I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelela ngegama likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufolelfoba lekulalela nayo iRhapsody yamaqiniso lokuyincwadi kaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC lamuhla ngilesine 13 ku-March 2025. Umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi sesibonakaliso sekulunga kwakhe. Amen. 2 Corinthians 5:21 uthi Kristu abenganasono noko uNkulunkulu wamenda ukuthi abesono ngenxa yethu ukuze kuthi ngaye semukeleke uNkulunkulu ukuthi silungile. Amen. Umfundisi uyaqhubeka uthi awunake ngekucophelela lelikhethelo lemagama njengekuhlela kwamoya kulombhalo longenhla. Kristu Jesu wendiwa sono ngenxa yethu ukuze kuthi ngaye sendiwe semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Amen. Lokhu kungetulo nje kwekwendiwa ube ngilolungile kodwa kusho ukuthi sesivele sisibonakaliso sekulunga kwakhe. BuKristu ke lobo livangeli ke lelo sisibonakaliso sebuhle ukulunga umusa inhlakanipho emandla kanye nengadimulo yakhe. Amen. Sisibonakaliso sebunguye bakhe konke babelangiko nalakumelele kubonakaliswa kithi nangathi. Inkosi Jesu yabeka inkulumo lemangalisako ngesikhathi ithi lowo losabone mina umbonile nababe. Johane 14:9. KuJohane 10:30 waphinze wathi mina nababe simunye waveta inzamvo nebunjalo bababe. Uchazwe kumaHebheru 1:3 njengemfanekiso wababe. Sibonakaliso sababe umfanekiso waNkulunkulu longiwe. Sifanana naye ngqo. Amen. Encwadini ya 1 John 4:17 kuthi njengoba anjalo nathi sinjalo kulomhlaba. NjengaJesu sisibonakaliso senzamvo nebunjalo baNkulunkulu. Ngulenye yetincazelo tekulunga ukubonakalisa inzamvo nebunjalo baNkulunkulu. Ngakho-ke njengoba sesendiwe sabakulunga kwakhe sinawo emandla ekubonakalisa inzamvo nebunjalo baNkulunkulu yonke indzawo. Kuso sonke simo kuko konke lokwendekako nakuyo yonke indzaba akabongwe uNkulunkulu. Kuchubeka nesifundvo ungafunza kubase Roma 3:21 kuya 22 nekubase Roma 5:17 kuya 18. Amen. Kulesikhathi sanyalo sitawusho na umthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako losezulwini. Ngiyakubongela ngiyakungendela Kristu lobeka nganasono kuthi abesono ngenxa yami kuthi mina ngize ngibe sibonakaliso sekulunga kwakho. Ngingcwatshiswe ngemandla ekuveta nekubonakaliso inzamvo nendalo yakho etimveni tonke. Ngembula buhle bakho namuhla. Ngibonakalisa inkadimulo nemandla egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalamuhla lesihloko sayo besithi sisibonakaliso sekulunga kwakhe. Amen. Ngale kwaloko ngidawuphinze ngicele kukumema ngalesihlanu kusukela ngalesihlanu kude kube lisomvo ngalesihlanu mhla ka-14 kude kube lisomvo mhla ka-16 March kuye 2025 kuthi kusukela nga-3 p.m. entsambama kusukela nje nga-3 entsambama umfundisi Chris Oyakhilome DSC utawube abukhoma enda Healing Streams live healing service. This healing is a power. I want you to understand. And we're bringing it right into your home, right into your place. And there will be a change in your life. A real transformation. God's healing power will sweep across the globe. When Pastor Chris said psoriasis
to the top. This healing power of God will surge through the nations of the world in a moment of time. Set the time for your miracle now. Register at www.healingstreams.tv/LHS. The services will be transmitted live and in all languages of the world at www.healingstreams.tv and on the Healing to the Nations app. Healing Streams Live Healing Services. Your set time for your healing. Siyakumema kakhulu ukuthi ube ingcenye yalo mbuthano lotawushintsha impilo yakho. Siphelane. Siyabonga.